Ni werigiro bwakwa ntuku yaku ya Alamisi nitite na mbere bwega ningukugwata ugeni kiri Nteto cietu cia rutha Mugwanja na Arua iri tariki 31 mweri ni jwa 8 mwaka ni jwa 2023 mbita MAUREEN KINYA tukiambiriria Nteto cietu onderu kuo rwitite na mbere kwithwa rukioneka gatigati ka ngavana Kawira Mwangaza na munini wawe Mutuma Ntwithinkia na ndi uria wari MC wa Rwirerwa Rera niwe Mutuma Kalembe na atumirite kwaririria untu bubu nethiritu akionge atongereria baria banene ndene ya Meru ni babatere gutirimana na guchwa ntaira ya kuthiria nkuchanio ira chithiritwe chikionerwa gatigati ka baba bo bairi kurukinethiritwe akiuga OBCAJ ya munini wa gavana ni obisi iria irio gikatiba na etibaterie gutonyererwa ni gintu kinyano kiriku na ndi akiuria thiri nithirwe ikioneka ndene ya kaunti ya Meru. Kevin Kimathi atumenyithĩtio. Onde mpathu cia ngavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza na munini wa kaunti ya Meru citite na mbere okuro ntuku na kunjiria ndwarie mwanya ati katongorio kaunti ya Meru MC wa tene Rwirerwa Rera Bori Mutuma Kalembe okiribu gavana nkwire ndoithinge east west office yawe constitutionally kwithirwa reo na wite kana winame ya bishop tuonie kererezo gikiega kurekanira na munini oku tigweta uthithia divide and rule on divide atongeria begembe batana against na ituije ino kwathwa pawe ituije ino merita kenda umba ku insight atongeria against atongeria bange na Kalembe kiribuko ni musema no ngavana Kawira na MCs banyambene muthanya wa ofisi newe mutindo mpathu ireo na bwe MCs begembe muntu obwathire i malaika wa vita Mikaeli i malaika ogikuo ondoa atije thiri ambe ni bumenye bwo bwega muntu uju akabugaruka inyabwe Thaa okuona mbichene arume abo oturie maru kananto kabo oturie maru bakiaria bakanengero maiki ba muturiria maru ibyo tomambuga atire ngavana au nio mfalume Sesalu akinyere anyone ikombe bya mwathani no ndo agukinye iguru buru ruthingo rwande kwa menemene tekeri amendi Perez oikuga atire utongeria bwao bokuthimwa na bwekirwa misanine bwaganwa kia amendia na Perezia ni utongeria bwaku arabukinyete thaa ici mkuloki Kalembe ngavana na Arua kana igoro karojo kwenderea au ithiro we muntu okiao na uma bya kwirukira guchemania na MCA igoro ukambiria kurira kiri MCA ororira Senate ogwe muntu dangerous muno reo kinya kiri anto na reo kwenda sympathy na reo kwenda gutethwa mbatirire wono otethio na ntu babarunga magwe ukambiria kuga imbirwa kaende ibagwikire anga mwanka ngari yauma kainsoro bauma igembe kinya ukinyunya roje ukiuga kulu anga sijui nini na kanywa gaku ngavana kare ario ugakora aba inge muno na kareta rumena na thine nyinge ndene ya Meru abwa muthia ngavana orua rwinda akwirite ndakwira atiri kibara batega mbitinga u ekenda kuria muntu yuga atire ngavana rero kwenda otura kana rero kwenda otugira makobokobo na rero kwenda otunenkira matrix kare okwenda otwangaratania no thikire ngite ekiringawa eringwa egisikura message ekigera we insight yanto ibi byotoma wona inyawori wa yambiyo go atire mikono juu arambe ngavana ewi megambo embiti ngau okoiwa yario wekara muntu na hivyo tomambuga atire ngavana tafadhali tewenka mwekuru thuri ndene Meru nkiripotera Weru TV kuma Buri mbita wa Kevin Kimathi.
Franklin Mweti Karuti uria niwe mwandiki munene wa kiama kia NOPEO ajandene akaunti ya Meru nethiritwe akiaririria itagaria ria ngavana Kawira Mwangaza kwithirwo agita MCAs bakuma Ntere cha Igembe aranande ethiritwe akiuga bo bethiritwe bagitwa mugaru na untu na ikarika riria rethiritwe rigikarika aria mutuma ethiritwe agichumiria na kuga nande kuri na ruku gatigati kawe na ngavana Kawira ara Franklin ethiritwe akiuga ririte itagaria ririega ni untu kethira ni witi na mbere arethiritwe agitira MCA baba bobo ni untu botibatere gukarika ni untu arindita kinya munini wa ngavana ni untu kinyawe ethiritwe akiuma Ntere cha Igembe nande akiuria akariba Ntereji bethire bagikarari itho ni kenda batiga tigweru wone kirimantu jegie witi na mbere tiramenya Kawira ni muntu muthemba uriku na atendra yaura Kimiru kiuga tuchemene na muntu uterekereka kana utatirika. One thing vira biutumake na Kawira atendrete kuona Thaa kilanji kana other ministers of the word of God. Kawira akorwo na ministers kana na padri na bishop wa Catholic au muruma au bachara au beka kone nara. Kawira narua muntu urakorwo nwe piu ni reverend wa kanisa ya Methodist ndene Kenya ora wairitanire kumurwira kinya nyuma ya impeachment ono muntu rota mutianiria even a single day lakini nchune kana mauta yara Kawira wa kamutano ntu ethingia after aro mwati andwa no muthiria ni migambo ya Franklin Mweti Karutura ni mwandiki wa kiama kia NOPEO waja kaunti ya Meru akiuga no kangavana Kawira Mwangaza etete na mbere akiathuranaga Meru muno Ntere nyambene Karuti akiuga iguru ngavana narari na ikaro na MCs banteriu inde thiragitiga munini wa mutumanto ithingia ome akiuga gitumi ni kenda guchetha kandi ciawe cia kuona ni munini wa uri na thina na kariba kuma Merigeni ya Igembe barora tura akorwa nabo na barota harita development kinya kuo neto mikire kura boyere thai indira watenga twethingia ikenda wona nile twethingia no te kwenda maendeleo ye embe lakini yangu ile itokumenya muno mama twethingia is a sober man a God fearing man na ibo no ntoko na kinya ria ware athina arwire akuruirire mwanka the last minute kugo teto mburini woshi uteto chethera karata uteyo twinira kwaya na MCA bau bonthe ba Meru na banyambene utonyeti oro kurita ngwe itokumelete mama twetani wou lakini at the end of the day you will lose. Bungi kiri Karuti na ugite nandi Kawira akajukia kanya kau kakugwatanira na MCs Igembe kurwana na kuraga kana kao mutumanto ithinkia antu betu bembe kandi bwire na antu betu banyambene na ba Meru bukendra Kawira akinyanga Meru na bishop na Biblia ritura rira antu babe aba utongeria antu ibatheka indi rira antu baba ibo utongeria antu kabarira na aru tutongeria tu bishop na ika Meru ekurira na antu bembe ndabwelenka Kawira ne yitembe utusethera PR akiorwa mwane tuntu ethingia bukenda ntu ethingia thoma ngatheti ya Muriungi akithoma ngatheti Mr. Rafael na ibo kuona Rafael na waria embe bukenda mwana wetu akinyango ni antu bario ntu ethingia re prison twethingia atari prison ya abungi kana thegi twethingia ari prison ya muntu munene ndene prison so madam governor tukoleletie muno iyo na tupiara tuguchethembe lakini katukwire ukia kuendelea kwairia ntwethingia heshima ukamenya ntwethingia mwana njuri ukamenya ntwethingia imwembe muthiene Karuti na ugite no kangavana Mwangaza kureta mbisha inthuku ya Meru ndira kwithira kireta nkuche ni nyingi na munini wawe rukuru rwitite na mbere kuonekana munkira na rua reko twaibisha tukara yaka tutiomba kuona ekurubomba utongeria viata mufano yo kajuju viata mufano yo kailemia viata mufano ya mwaguru yungi weta Feleste Biriri ekurubene shima bakumeimbi bakuthithia aikurbateyete family tio ekurbateyete akurubo kiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare
Obo bogeta na mbere kwarirwa kinya musiasa wa kuma Ntere Chegembe noe Jacob Mantili nethritwe akimeneria itagaria riri na kinya muchemanio George wa MCA Bantere Chegembe kwethirwa bagitirimana na ngavana Kawira Mwangaza bari bonka ethritwe akiuga MCA baba ni banenkeretwe ngiri 50 o MCA untu buria amenerete bonene nikenda kiria kuga ati akari batikethirwe bakigika munini wa ngavana mutuma ntwithinkia thogiria mutuma na nyamo yo genya mutuma gaba akiria reverend atoma bishop atoma deputy ngavana akiria reverend igakiona moyo ende Kawira mboto nya mutuma etha mwankine nimba thokana irerikite na kuonekana gatigati ka ngavana Kawira Mwangaza na munini igwake Isaac imutuma ntwithinkia iraende kuringana na Jacob Mantili au cierekithiria mwerekera gonge akiuga ukaya kwithirwa ntwithinkia tanenkerwa ngugi no womba kwithirwa aina thiri na ugwende akiuragia kinya tongeria kanisa ya Methodist ibebumire kuthetera mtu wao Kawira na aruire mbere ya kanisa ya Catholic na antu iba kumenya bobonthe aro ando imbinge wa mabateri yo ibete inya bari ombe na ngui ntune ibari ombe nyashe yellow kanisa emukirira thayo akoronwe reverend wa Methodist thai ndwenge akoreta niona kanisa Methodist kagitanio gaku Mantili aliuga ati ikomekanite imuchemanio rokurio gatigati ikangavana Kawira Mwangaza na MCA 15 kuma Ntere Chegembe kuringana abarira twina cio obetite ebera bakiakoreka antu bembe bandamana na kinya antu bembe bamwa kwandamana bo MCS bagiagwithwa bayo bembe na bathireti obera bakiaku oroko onekana akithetera ntwethingia ayatera maendeleo gondineke ndiriro MCS bonde barabogare kwo 15 bakweya muntu 50 MCA bante kumya kibeta kanisa kaiba kuthiga na Jesu enderwe na ngontore bithatu kinyabo biba kwendia biembe ni ngontore tu ko CMC okore muchara ena alitwangwe enambi alafu eta ko 50 muntu munene so itobera MCS babembe ba na nyambene yonde kinyabara batetero batia nibe itorie bori imbi bitomera bare awetwa kana MCS bonde ba Meru 69 baitorie na bo bange boti bori imbi bitomera bare awetwa aliuga ukaya kwithirwa MCS babu maiba kwenda anto bagembe barire kuthetera mantu makonenie na maendeleo bantu akuthina mbe na kwenerwa imuntu bathiria muntu wao kinyabo ketho ati bantu ethingia bukurema batumba kuthetera antu ethingia tu ethingi muntu umwe kwe milioni 500 cietu ciaya ni cioka sibitari ya nyambene ito kuibwa ni cia chenjerwe iroka sibitari nara ke bore kontu kweta oti mau milioni 500 okay akwithora nya bate kwenda kuthetera ntu ethingia bakira mama ni nontu ndo twengera deputy ngavana tu ekinya sibitari re tu irakire itu atiete atenga mbeca cieta oka nyambene okwe no tone bakwira antu betu ende bate wito tuthetera nya batu kwe sibitari to shuni milioni 500 sibitari ngi okwa region ya Imenti na kwenenge mutindwa no MCA bakitho ibo betere bawatanira ngavana baturende kinyetho mutumane kikando sibitari no itochokerwe tuwa kwibo botwira kuma Regebe North Petan Class Chabari nawe Kimathi Munjuri uria niwe mukaririgiti wa kiama kia mira kia Nyamita nethiritwe agitaririria ni gikeno kiri murimi wa kimera kia mira nyuma ya kimera giki kwithirwa na ndikiandikithitwe ndene ya nthigurune ya Israel kiri muonania jaria zakethirwa zagita na mbere jaria zagwitwa March of Agricultural Expo aithiritwe akiuga ije ni njira irekethirwa igitethereria kimera giki kwithirwa kinya gikiona thoko nthigurune ya Israel katukua ni onto kiatho kiki netumi muno na itukumia twinde wendia bwetu bwa mira ndene nthi ya Israel bwari bwikwambiriria akwi miaka 5 ethiri 2018 lakini kiasi kia mira kira tutuma Israel ikidogo sana na tibwo twerigirite kwithira kukariu twerigite Israel first world na iri nthi kinya yo urimi bunene muno na nthi na uwe bunene muno ndene ya dunia twerigirite volume cietu ikethira irine na nene lakini bote boturi kore na ibon tutukua kwine tumi muno twita tucionera
twaraniria na antu bara tuona ni mbibio ngwa bikwiria mira ira tukwendia Israel ithra ingi twina competition kuma kiri Ethiopia bibo batwire kwendia mira yo nara na tukona imbibio mirera bakwendia nara ikumba kwendwa nkuruki yera twinio na bi ibio biatwira mwelekeo yuko tubati kwali kwithira twina yuo kenda tongela volume yetu mira ndene ya Israel. Bura bunge tukwenda kumenya ni ati twina information Israel bambiriritie kurima mirayo tukwenda kumenya ni ate urimi wone ate bukwenda endelea na ni ate tukaomba kumaintain kashia kama kitiu kinya bakirima tukaomba benderia mira yetu twinde tuwa mira yetu yo era miankuruki ndene dunia kwa tukaomba kwaraniria na baraba kurima na kinya tuone ni ate industry ya mira Israel ibangangi twina challenge ya nakanda yonto Kenya ku katukua batu ya nyamita tweta nara turenda twina mubango yo wita nara kenda tuona ni atia kisheria sheria ya Psychotropic Substances Act ni atia bangangi onto nakande nau itiru ya mirana batu butu ora oina kanda na twite tuone the legal framework ya mira ndene ya Israel kisheria sio ni atia tieri katuwe tukauria pia tu very very keen kuona ni hata tumbo collaborate no tuitwichie Israel first world nerende ya kanisa ne Murungu intogira kionde kiukumaku ikibati kwithira kikiona acceptance ndene dunia mzima kwa tukauria collaboration kenda twitari kuria ndoko cia mira twathiranie na Israel tukiokinyithia volume yetu tukeya kuona volume yetu yokinya no kinya tani 10 okiumia tukauga riu twina biashara no tuishua Ethiopia ni utuma nkurukie tani 20 ndene ya Israel ndene kiumia tukeya kuoya kidogo tani 10 tukethira twi antu na tuwatanire abo riu twite tukendie mira ndene dunia mzima Itana mbere na kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riungira mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingoge bonthe bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life.
Kisimani Eco Resort and Spa Limited ni hoteli ya kinande na ya kirathi kia iguru iria umba ukenere gitaria rutha uri na nja yaku kana core. Aja twina kenige kinene obwega kiria kiumba kunganira antu 500 kiri kiatho o kionthe ja murano na kinya mucemanio. Turi na nyumba cia micemanio cia kinande na kinya turi na nyumba inge indongi cia kuthire biatho ja birthday na kinya nyumba cia kumama cia kirathi kia iguru. Aja Kisimani Eco Resort twina guntu gukwega kwa kugura mantu mwanya mwanya ja nature walk trails, zip lining, swimming pool, camping na kinya guntu kwa michetho ya twana. Rutere ni rwa ruginabu ituruga bia kura bibiega bia mithemba yonthe. Kiri uwa wenda gwika mucemanio itwithero na cai na bia kurumaniria irio bia muthenya, cai ya ugoro na kinya wifi. Kisimani Eco Resort turi barabara-ini ya Meru gwita Isiolo akuhi na maili 7 kilomita 11 kuma tauni-ini ya Isiolo. Kugwata mantu nkuruki turiongerekire mutandao wetu www.kisimaniresort.com kana uturingia thimu kiri namba 0742 205 295 kana 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Kama biashara iko down na unahitaji ka top up, endeleza biz na boost ya biashara upate up to 400k ya kutumia instantly hata ukiwa na insufficient funds kwa tili yako. Download na uinstall M-Pesa Business App. Bonyeza transact alafu boost ya biashara service. Kwa terms and conditions utabonyeza accept na uweke M-Pesa pin yako. Sasa uko tayari kupokea pesa zako. Utaona boost ya biashara limit yako. Hizo sasa ndizo pesa zako za kutumia. Bonyeza transact kuzitumia. Na ni hivyo tu, M-Pesa boost ya biashara iko hapa kuendeleza biashara yako. Endeleza biz na boost ya biashara. Get up to 400,000 shillings to pay with your Lipa na M-Pesa business till even when you have insufficient funds and enjoy a 24-hour interest-free period. Download the M-Pesa Business app or dial *234# to opt in ufanye biz iwe non-stop. Ngukugwata ogeni oringi kiri Nteto cia Thaa Mugwanja ngicokera na Nteto nkuruki ward admin wa Magumoni niwe Alex Mugendi na ameneretie bunene miario ya mubunge wa Chuka igamba ng'ombe niwe Patrick Munene ati thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi itithairwa ikimunenkera kanya kawe ethirwa akithondeka barabara aria ethiritwe akiuga migambo iji ya pato ni ya urongo nuntu ndiria pato ethirwa akiuga kuri na barabara iria ikuthondekwa guntu na ethairwa agikia tractor ciawe kuna gutengugi ethairwa akirita. Muthiani wa kiumia kithiru mubunge wa Ichigo ya Chuka igamba ng'ombe Patrick Munene na ugire ati barabara cionthe irairi runguro bichi yake na chinenkanirite chikirorami. Nkuruki akiuga ati na kwenda gutetheria thirikari ya kaunti kuthondeka barabara ciajo ende akarigirwa. Imiario eno iraimeneretwe imurugamiri wa wadi ya Magumoni Alex Mugendi wa Festo ora akuga ati wira ya pato ikweneria akari ate akabathondekera barabara ende nyumani bagati wa batarutire to wira no airiku kwegwa abangite kuria guturuthira maendeleo ni akirirerie ate gatugite ate gatubabukanirie thaira yage mutegoni ni sasa nuntu thaino muthongu njuki ni atikirite kuthondekera barabara after kurira nimenda mumbira kati mio mwaririe ni kana muthonde kwa barabara mutho mwanjuki. His Excellency the Governor kuti bantu ekrite objection ya barabara mutho mwanjuki MP wa chuke ya magombe atikagitete atikathondeke kumbia inwa kuge na cio nito kumuromba na gitio ni athiambie kuthondeka barabara ni atige kwibitha akiuga ni kabingiriretwe na wegwa bingiretwe ni atonie barua ira imwandikire ni county government ya kumwira atikagitete. Ende Mugendi ari muria waigwa agitigagia ati wabu na rikitie wira ya Gichigo bunge ya Chuka igamba ng'ombe nacho egitikina na nene kithurano ni kinene kia mwanka wa 2027 aone runkure 2027 His Excellency the Governor akaigwa agirikia indu His Excellency the Governor akiwa agirikia miaka 10 ni sawa pogu mumjumbu wa Chuka igamba ng'ombe with a lot of respect nto endo twina ukaigwa ni agwetikia ni mukuru na ruteta wira miaka 10
Anaambia ningotikia na chocha kwega na mtu anakuliwa milioni miaka 10 yate mchezo. Ni mbia nyingi muno. Tioma. Kono nto kwa ni MP wa chuke kama ng'ombe nitakega nitie na wiru wake we sawa. Nitukumulathima nalo mbegetika indo. Yewe kwa ni akwetikia na kanitie na indo. Nyade kitio ra chuke kama ng'ombe. Si ni kweli? Yeru ni tora kumuga gitenga ngavana ni atikane na kaindo. KMB na kwa nale kiria wira. Ariuga ati imabetia muno kiripato kwagira nthoni muthomi Njuki akiuga nwe amukiritie akinya aguari. KMB to with a lot of respect. Ni akumenya kutika muthomi Njuki muthi atinkiria MB. Yo makana ulongo. Na gutio nto muthoku tathaira wa ukiriria mwana wa mwoba nabi wa muthambia acoke ariege gucengaga. Ni untu aibu sana. No ri kirumi kinene sana. Kwa gubigiria kagea kirumi ni akirirerie anatu tuti mucokagiria ni to musupportire ona gite na ukatugitite ate tukirireretie. Mugendi aritie Nteto ino ari nterecha gitogoto akiraitha uthondeki bwa barabara ya kuma Nterinu kuthikia Muriuki Mwanka Kiracha ira ikuthondekwa ithirikari ya kaunti. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Na bware mibaka wa kuma kaunti ya Tharakani ya kaunti Embu ni bethirite bagikatha itagaria riabo kwithirwa bagikinyirwa fertilizer kana mboleo akuwe nabo aria gukurukira thirikari ya kaunti je nayo ithiritwe kiuga bajukite itagaria riri nikenda kwithirwa bakinyiria akaribaba ngendo indaja cha gwita gutwa fertilizer bagichokeria nkatho Rais Ruto ni untu bwabo kwithirwa akiombithia bo. Ile fertilizer imeletwa na President William Ruto ama ambayo inaanza kukuja, sisi county government ndio tutafanya last mile delivery. Tutaleta karibu na wakulima na tunaanza na cooperative societies, tutaleta kahawa yote hapo, na kesho tutakuwa na mkutano wa viongozi wa cooperative ndio tusikizane vile fertilizer itapatianwa. Kuna confidence ya kwamba the deputy president ako roho yake is in the right place kuleta mabadiliko kwa kahawa, lakini hapa pia inahitaji kitu inaitwa strategy ya kuhakikisha mkulima hataumia wakati tunaleta mabadiliko kwa ukulima wa kahawa. Na ndiyo maana nimeomba serikali na pia deputy president ahakikishe kuna pesa enough katika maneno ya ukulima wa kahawa. Tusipate nafasi ambayo wakulima wanahangaika hawana pesa then tunaleta mabadiliko baadaye. Ya maana ambayo tunaangalia ni mambo ya security ya kahawa yetu. I think mushasikia kwamba tulilose kahawa kwa factory moja pande ya Keni, na this past week kulikuwa na attempted robbery ya kahawa kule Ena. Kwa hivyo one of the things tunaangalia kwa hii pesa tumeweza kupatia factories ama cooperatives leo ni vile watahakikisha kwamba kwa kila factory tuko na CCTV system na alarm system, ndio tuhakikishe kwamba tumeweza kuprotect kahawa yetu. Wakati Waziri Kindiki alikuwa huku Embu, nilimuomba aweze kuset a special unit ya kuhakikisha wizi wa kahawa umekwisha katika factory. Na ningeomba vizuri sana na nitamwandikia barua tena official on Monday ya kumuomba aachilie police officers wenye watakuwa fully dedicated kuchunga kahawa katika factories, especially hii wakati ambao kahawa yetu haiuzi vizuri katika Nairobi Coffee Exchange. Wakati kuna backlog ya kahawa katika factory zetu, ni muhimu zaidi tupate security ya kuhakikisha hiyo kahawa haipotei. Tutaendelea kulima vizuri na mapato yataendelea kuongezeka. Tukilinganisha mwaka huu na mwaka uliopita, tunaona angalau mwaka huu tuko mbele kidogo. Na tutaomba Mungu aendelee kusaidia MP wetu pamoja na serikali yetu tukufu, tuendelee hivyo hivyo, tuone kama tutaongezea mazao ya kahawa. Ni mpango mzuri hiyo fertilizer ikiwa inakaribia wakulima, sababu ikiwa sasa ni kama hapa kwa factory. Wakulima factory ndio kitu ile muhimu ama kitu moja ya kukusanya wakulima pamoja. Kwa hivyo tungeomba hata serikali iingilie huo mpango na iundumu ili fertilizer iwe inaletwa mahali pamoja
kwa factories ili wakulima waweze kuchukua fertilizer wakiwa mahali pamoja. Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bautu ikiri nteto cietu cia Mugwanja nga kwendera ntuku njega mbita MAUREEN Kinya.